Assalamualaikum, selamat pagi. Aja disikip disit ya sedulur. Aku kuwi arep ngerti maring sampean. Dadi nek nyadap isuk-isuk kuwi aja kelalen wetenge disani disit ya. Bukan kenang penyakit lambung. Ya, sedulur. Masalah badik sih dijos lah. Sing penting pada mensyukuri ya. Masalah udan panas gue nang awak kayak ora sehat tapi nang badeke lumayan bagus ya, contohnya kayak gini ora kurang ketok ya, lian-liane bae normal ya gitu lho. Ini tak copot ya di sini sing gue kae ya wis sedulur itu ngene wae, mudah-mudahan sih pada sukses sampean. Assalamualaikum.